Boy Jesu minin nan kut kan tlai ha ni nia hiban tukin chan cha nan ka pe khi kai lom nu tuk lai hulin bia ka chim khol lai nan thei thiam nak kan non ha voi nia hun cha min pe a kalom tak set ni power point na khan ka pe a ta khanin an lo da ma mini som panga hun pe kan nia bo pel lo tu ngai la ma se sana ka mutlat lawa lo bo pel deu ani point min thiam don nia I'm sorry I couldn't speak in the language that you use here but I'll speak in Dulian Mizo language hopefully you'll understand Mathai bung ruk chang som thum pathuma chuan alal ram le a fel na zong ma zok ru ti chuan chung zong chu a pek bel cha don chin seek his kingdom and righteousness first ti hi ka testimony ka pa ina min ani ka pian hi is lungdar ania Mizoram khochak lam au mania PowerPoint khan lo ti khan ka soi khan lo eng lo zel mai la I think the next slide I don't have in my hands so ka pian na lungdar khua ania Mizoram khonwam berte singami ani tiswan sangkha sakwa somriat le pangakum khan kapiang thara tiswan kapian tharve le khan kanu le kapa ani lang le se kanu le kapa hi kapa hian min boral san toa kanu hi kum som sari pakwani min boral san to boka khi kapa khian enula palian deu ni khimo kapa nilawin kanu ka chuna le min ka niam deu le kani chuan kapa hianin kapian tharve le khan le khazirangai lo pathian ronggoro chu atok ada abak chu pathian ngai to sakbe don jemin tia tiswan sangkhat zakwa somriat paruk January tha khan Messenger for Christ team zuin rongbolin Mizoram chunga khopathum han tilang le sela Mizoram mun thansanga rongbolin kan kalta tiswan khi kan chung ko thala kania tuna chon puzai chona lon do tiai khan ma Philippa han ti khan min shelar zok ma te poi long mai thea khi kapulami mer thateu khi kan nu puyania missionary nurse ta thok thina nia ti chuan alai mi khi kan upaber lalram wani ale achung te misikana Hudsonville tuna no meka aba ka kita ahu ho thala khi Christmas lai kan thala kania ma felicin pasal nei lawa aba kin nei vek to ma se anau pangber le a uber infa panin ya tu pali kan nei ni tiang chuan voinia ka soi tu rahi enge chanchin ngai nom lutuk mai ya pathian thil ti mak ania te chuan missionary ya sangkha zakwa somriat le paruk kapian tharatanga thalina after 4 months khan missionary turala kanita sinot mission board Mizoram Presbyterian ko thanin minla tuna ron tilana khichu khopathum Mizorama rongbola kakalna khuania ato khan tile nga sela te chon missionary turin sinot mission board in minlata asama namshang zinga rongbolin missionary na kathokta ni kapian tharatanga thalina ani chumo ti chuanin asama borbon khuate silcharate munsang sara ketiam khianin asamram asin in buaki ki asamram munsang sara rongbolin sangkha zakwa somriat paruk atanga sangkha zakwa le somkwa le pasari thengkhan namshang zinga rongbolin ka oma tichuan pathianin mak tak main trong sang te min peta bengoli trong te kha sikul kalmi silo khan bengoli sirna pu te ka siamani chuan mei te trong manipuri mei te trong te khate han pathianin min pe a nam sang zinga missionary ha thokin ka oma
harsan na po tam takato ka min tha ten tuma mi zani rualin kan omna mission compound den ron suwa sama mase pathian min veng hima musulman mos ka te thu ka soya hindu temple te thu ka soya tiang chuanin nasatakin pathianin asam rama kan om lai khan anha min thotira nasatakin pathianin puangani ti chuan delhi asam rama tagin delhi mission field promoter turin min son tha kan nu kha nars na thokin aumboka tiang chuan delhi kum thum missionary na kan thok le ni ti chuan delhi atangin kum sang ni kum khan america rama USA karon kala Calvin Theological Seminary ason Grand Rapids MA in Mission karon zira ti chuan sang hi le pani theng khanin kan oma chuan kalkat USA tangin min son thale ta khovel ram hi an phang kual ve le to ni Amerika ka umlai chanchin ringot poi hoinain soido hila soitura tamle tuka pakhat chok kan soiso kanga kan visa kha kachungte visa kha an lo risek kani mase mission senator Vernon L. Sakhan American embassy jo chala juan mission senator le Delhi embassy te kha anin hial ta to pa chan ngai nan lowa visa chung ten ta ni tiang chon thilam tak soi ro ma America kanom chunga kasin ne te tlem kan bek lek tua chu aram le afel zong saro kapan min ta khati lai khan matric kapasa PU selection sa ka fail ani mase missionary ka kalta ti suan PU le BA kha college regular admission nei alavin ka exam ve to pa section na pass ve ni chuan private ka khan USA MSS regular kal ni chu tiang chuan pathian na kha aro pu ma chuan USA tangin Calcutta mission fee la missionary na turin kan le ta chuan sang ni le pangakung khan UK pathian turin kal letani United Kingdom England rama tiang chuan England khan University of Birmingham PhD ka juk tani chu he ta matric division pass khan ka kal kha soi tam je tang khiam mayang pathian rin je te pathian thil the je ma hian allam na sale to ka a soi no ni to chuan University of Birmingham PhD ka juk tani chu chuan tuna in hu khi korphel ting no ma chen engat nge tiang kha in la ki mai thia baptisma ka chantir hon ni khi ti chuan England chuan college lecturer na ka thoka pastorin min ordain ka ti chuan king tlangwal ding ho khi England tlangwal ho ten nia pakhat khi hang deuh lek ki India tanga lo kalania British mi ania chuan kamma pathum om ho khi pakhat ki Poland tlangwal ni ta ti chuan dang pani ki English la tlangwal te ni mi tuit la soin ring tu an lo ni to lo England ram hi man mat ni kha kan ron kan bolta mo English chan tha min ron sila an mani wang Christian kan lo nia ke mani wang khan Christian lo ni ve ta ni pathian ke nom lo se ti chuan king ho khi baptisma ka chan tir nia ke mi a ho wat thara khi kulaya corruption global community church khovel huak kan zum din ve to pani chu tiang chuanin kan chung in kan bola ke mi football jersey ha ho khi football club kan dina manage ka ni ve la ni chu mo Manchester United chu ni lo mo ma se GCC football club kan dina nia ta khianin enge ngabi ho khi baptisma an chang deuh ka ni
atira ring lo anita football ministry bangin rong bol kan ya pathian malasoma te chuan khemi korwar ha katong trai sakhi musulman tlangwa musulman pa niya MSRin Afrika ramang kalania kan rong bol tlangin apiang thatlat mai ni musulman pa kha anui kha anrama fanulir pathumania ka hovele kanui ka surprise don Christian kania hei ka certificate katianga te chuan kan fa te min puasakro atia chuan an siat melawin an fanu pathum te ping chu puasaka baptisma chan tira chuan a hovele khanin enge azuk surprise don tani khatiang khania tin baptisma chan tira kha Musulman Tangwal, UAE, United Arab Emirates, an Education Minister Papa, Arukin, Baptisma Kansantir Boka. Voine Kenyan, anule paten Baptisma Sangin Nashelo. Ani Pochu, Sutian ring tute alauni. Patian Haro Mani. Sutianga England Rama Rongan Bola. Kanong Laichuan, Ipian Rama, missionary Turin Horo, Ikatong Tatlat Mani. England lokan kanya, lecturer kanya, pastor kanya, mafeli administration officer na toka, kolesa. Kan faten kan nun hanay info kan na efekto. Sabram kentuan ni hopo. Karlehianin Barma holero. Tiko na dong ula. In sapak melo. Nomden masep paten view may kaya. Ipian nama hong roti katong tatlat Dubai Airport ka online lalpa o kasini. Ipian nama katir hong dong cemin. Angay na kaselo. Lalpa in kanaya na kanaya England na kumsom. Kanong chuan citizenship kanay do na. Engim kapian na Mizoram kahon santur. Thona kachuang kamamang angay na kaselo. Mars ni som panising dat kumal pan kai ta Nehemia bu chiaro minonti o khachiang le tu Nehemia bu kan chiar che chu mit tuinen ka trap tangat ngat mai ni te chuan lalpa pathianin zo na thak zo fa te zong zong nama lo dar vekto milem bia te oben an hnuaya om hi min din thar le don ti min hriat tir ta ni te chuan lalpan kapian na rama chuan kirle turin min tia le khabu ka se ka khi ipian na rama missionary turin ki rotikin chiar thein karinga hi ka sia ka sang ni som le parukan mitwinen London airport ka chuan santa kanu pui fanau kan dong be si lawa Mizoram hon kan dong lo ke ma chuan dong sia lo ong ro ke chu ho ni mai ka tia ka ho san ka ni ma se makle to Patian na mamal te na tiran ron hoveka. Chuan kan le long chala England ram chuan santani. Mase patian na sa ka makteu chu America ram pastorin missionary athakin England na kan ko san kha en kol me kan patian chu baken om no se. Chu wang chuan tuna khulai kan ko san po kha chu tiang chuan kal me ka. Khi adot le khabu an bek le lok khongain. Le khabu Kaziaka, please go back to the previous slide. Le khabu tu dang kanilo zofa te kanni ti kaziaka. Voinia ka soidu chu America hian kan pa fain ma felinen eng ti turing e pathian min ron tir. Kan identity kan ni na dik tak hi hril tur cheu min ron tir ani. Voinia hen sarmon hun min pelo. Ma se in shiat tur poimo le to kom. Chumi ka soidu chu kei ni hi chin kan ni lo mizo kan ni lo kuki kan ni lo kan ni na nia kan lo hriat zong zong hi temporary identity ni kan ni na dik tak chu Josepha tu le fa te descendant of Joseph kan ni ti hi hril tur chen ka lo kalani hallelujah chu wang chuan kei ni hi Bible thu thung Jacoban Israelan afapa Josepha apek chumi Josepha tha kalzel Ephraim le manesiat nam kan ni wow kan national identity chu
Bible lo omani chu chu wang chon voinia in ho huna khai khoi mo Josephat papa Josephat tunu in chi bai teng in lo ti don nia chu pathian min siat tira wangin huai takin ka soi ni tuna hian nam lung kan phun to a then zola zona thak zong hi Josephat tu le fa kan ni ti hi lai autonomous district council atangin ai on ron tira mara autonomous district council atangin ai on ron tira Sin Lung Hills Council mar ai ote gangte guite paite kuki mizo khang zong ai o khan ke ni hi tu dang kan ni lo Josephat tu le fa kan ni ti hi agreement kan sign vek to ni chu wang chuan in oi lovin om zia nei vak to lo kan ai o ten mi ngan sign to a chu wang chuan nam lung kan phun to ni le khi adota khian le khabu ka siak le savun le kha kan pi pu ten China kan om lain savun le khan nei thina uina pu bo wan ti kha mu chuan ni thu ka zia ka ni chuan mani khan aiwa mizo ku ta khanin le khabu kan tlang sar le chu chu Introduction to Zoram Thar Encyclopedia tinia descendant of Joseph pilgrimage chung chang ka zia sap tonga ka zia nia leitur a om to lo hlau ma poi khop maya chu wang chon nakina kan la ron thon lenga leidu te point om chuan chu ani chuna dot le slide a khan tuna khimi in huang khian zo na thak zo fa te zong Joseph descendant ina kan trong trai ne in pui tur house of prayer tur kan temple tur national temple tur bua sai turin pathian min sia tirani chu wang chuan mizo ko shan marako shan chin ko shan mar ko shan kan ti zong te kha nam khat tha khat kan ina angin biak in pui pathian min pedoni tuna hian then zola me tha khan saktan ani to a aro pui deu na tura chu it will be the biggest church in the world khovela biak in lian per tu ni don ni achunga khian thutna si ta hi 30,000 seat sing thum om dona te chuan an nuaya tenen apin dan sang tenena mishing leng zati 70,000 mi sing sari leng ani don ani chu a minga chuan zofa te pathian biak in pui tiniang chu zofa te pathian biak in pui chu kan hon huna zona thak zong kan kal kho manga khovel siata Joseph descendant kan ni kan puang don te chuan pathian min siat tira chu nam piang anga ram piang don Burma Bangladesh India zona thak te hi independent lalpan min pidon ti min siat tirani chu wang chuan independent nation tura pathian ruat kan ni ti voinia ka soidu a chu khi arel khin muanga me thatangan kan satana ban som pani kan phun to alai takatangin kan trana tuna hian US kan ron kala ko shan som ni le parukin tholoman thoto ni tuna hian tholom tura kan hu to zong a hi dollar sing ni le sang thum vel ani to ni chu wang chon in ko shan pon in lo tho chak mel viamin ka ria tho turin lo rel fel to nge ka khelawa in la rel fel lo ni pe chon tho tam ber ni lo tum don ya ti chuan sang ni le som ni le pariata lalpan remati chuan a hon na kan nei don a hon hun chu hata siam fe nga yang a ro pui don ani chu wang chon zo na thak zo fa te song kan pung kho manga khovel siata kan identity kan puang don voinia in real ruwa zo na om tura ka dule in siat tura du kanaya chu chon ka topang what is our national identity kan national identity kan lo shelowa keini hian tribal identity sang kan lo infua ma se kan national identity zo fa te kan ni nang hian pathianin min din don ani chu wang chuanin chu aphurom em a voinia hun tha bin pe a sarmon te po han soi chak om viawa ma se ko san throi tu ten hun in lo nei to wangin voinia hun chep takara
hun min pe hi kalom tak zeta ti chuan biak in pui khi tholom chung kwa pon aban pakhat phun nei dollar zarukanita dollar zarukin biak in pui bana phun thei chu certificate te kanin pe a ani lo poin tholom kha chu tlem lu tam lu om lovin a tho thea ko than ming le mi mal ming te pon a tho the ni in ko than pathian in mal som cheu sela atop nan tak hi ka soidu hei hi tu te sak nge in hatlang in sakan aniam ni lo enga tinge America rama hian sa pho biak in hi kan biak in a lo ni tak kan sak ni mia lo hi nga tinge kan kuta lalpanada pathian min sia tir dan chuan kan kuta hian America hi pathian da don khovel zonga alal ram chan chin thashil na hi Josepha tu le fa te kuta pathian da don chu wang chuan thang thar lo la om tur kan tu le kan fa te hi an ro pui don le tu pathian in an nam than te kan ne wangin min bua sai meka tu na he biak in po hi asatu ni lo kha anei tu kan lo ni ta ni chu tiang chuan khovel zong hi chan chin thashil na kut lalpan kan kuta da dona chu tiang tur chuan in bua sai ngu ti in kan soi ni ro se lalpan in zain mal som vek chu ro se kalome